Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam yapi. Yasno but ka ICA. Kalampung Ilakai Sports Pashisngi jong Kasi Jantia Presbyterian Synod Sabngi Mairang Zone ya kabala tip kum ka third inter school sports meet Arja Apsan kabala long hag shpotre ujumang Arja Apsan Hamadan Ilakai jong ka Khatsau Pra College Mairang Hidan Khalai Tli School ki balawan min shimenta hakin Kalampung Ilakai Sports ban baro kinong job hakin Ilakai prepare yo ya kalat ben Khmat ya Mairang Zone sya main event kabalong hanong ba Shillong haka khatsau ba khatsan ujumang Arja Apsan haba phai sya march pass ki school ki balayo ben Khmat ya Mairang Zone sya Shillong ki kithubi ka Mairang Presbyterian Higher Secondary School ka ben Khmat na benta ki khana kan thei bar ka Pariong Presbyterian Higher Secondary School ka ben Khmat na benta ki khana shinrang ya ka Lampung Ilakai Sport beshisngi lawan men play pada do MDC ka Mairang Nong Klau constituency uba Equator Nongrang bat lawan men penhak pada do MLA ka Mairang constituency uba met baling do uba deh juk por chairman ka Meghalaya State Planning Board kuwei pat ki balai dan lah ni ka sngi kan thu MDC ka Pariong Mauthar Ashan constituency uba Powell Soklat uba deh juk por EM ka KHADC ki nong Khmat na spotuli presbytery ki baha po ka Mairang Zone nalor kuwei ki bala shakhat soba Sandra Shillong Kurba, Mairang President Higher Secondary School, Hamid Bakman Hujan, Pariong Presbytery Higher. Jadi perhat jong ke KTP Synod Sabngi. Kabanga sutu ba hagisun di maper. Kibaha apa ke KTP Synod Sabngi. Kinaya perlong ya gani. Badan ini sekarang bahkan sedon ru kumaple berpau. Ka Bapilha punya kedua pada Shillong kepada jong ke KTP Synod Sabngi. Abang itu kan berumur baru sekata baharu kini kesini di pemerintah ke KTP Synod Sabngi kadai ke body dari ke institution kabar rantai ya kaniam ya garupan menilai pati bakambuan kini apa sabun doa kumbawa Powell jogi yang dibakatkan. Pun kabalan yang jadi kiri agak insan salah. Bagi dia lu mentala maka dia ratu putih. Nawarkan dia lu. Kamu sempurna tak kata. Kali nanti nak kali dua kali osu kali kesin kebetulan. Balat. Mencuba kali osu kiran katuga Ilakai. Egy friendly match gitu, pastor, bagi officer, bagi motor terbuka. Jadi kalau saya ke lain, berkumpulan pastor, bagi layas tendian ban, lumbaran yaki kena school, jong ke sunat ke jopi. Jogi presbytery jogi baking one ya kepada simenta ke sini nam tharai yo ke Shillong tak ke pada grup nama mayu i yang suat jonga mentasi maka dong tu jong ke KTP Synod Sabngi ngeskan kamu tu kamu bu ya ke jitu press on towards the goal. Nathai yeso turun bawah. Kamu ayun kali. Ke goal kalau gue. Maka tak ke goal kalau. Ya kalau bahata.
Jaga bahata mengisir kalau punta. Ilalom na lang ikikot sama. Bana suruh ni ikikot sama di balai sebentar di naskol baru akan dikasih dan kita job dan kita nak boy seratong. Hari ini ia kena platform pendukung bahar balai. Don kita banyak orang ni, banyak yang sedap dan banyak orangnya, yang bawa kita ni. Ia sih kita isu mentah compare. Larang ini orang yang akan kita position bon putri. Agar competition berubah. Kadang kita job, buat kadang kita bangla berjob. Mana mau barem? Matrai dari orang barem kalau kita pekelah. Kalau bangin lah berjob.